uyu munsi kuwa mbere urusaku rw'amasasu rwumvikaniye imbere muri hoteli iri mu murwa mukuru wa Somaliya Mogadishu. Ingabo za Somaliya zakozanijeho n'abarwanyi ba al-Shabab mu gihe cy'amasaha agera kuri 12. Inzego z'ubutabazi muri Kameruni zirimo gushaka abantu zitekereza ko bashobora kuba baratikiriye ahantu habereye Inkangu, byibuze abagera kuri 14 bakahasiga ubuzima. Aba baguriwe n'aka kaga bari mu mihango yo gushyingura. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni mu mpera z'iki cyumweru yavuze ko Ebola itagikwiragira cyane, ariko yongereye igihe cy'iminsi 21 cyaguma mu rugo mu turere twa Mubende na Kasanda. Urukiko rwo mu birwa bya Muri rwakatiye igifungo cya burundu wahoze ari Perezida Ahmed Abdallah Sambi ushinjwa kugurisha udutabo twa passport ku baturage badafite ubwenegihugu baba mu kigobe cy'Abarabu. Turangiriza muri Ghana, aho iki gihugu kiri mu byazahajwe n'ikibazo cy'ubukungu muri Afurika y'Uburengerazuba, aho kugeza ubu ifaranga ryaho rimaze guta agaciro ku kigero cya 40% kandi rimaze kugabanukaho hafi ya 1/2 ugereranije n'idolari ry'Amerika.